Азыр ушул айылдын аксакалынын үйүнө келдик. Учурашып, амандашып чыгалы. Бул дагы ошол Дооба айылындагы, негизи бул айылдагы кыргыздардын аксакалы экен. Учурашып, амандашып кетели деп кирдик үйүнө. Тигинип отурат аксакал. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Çoğun jigit gel. Çoğun jigit. Salamatсыңбы? Эсенамысың? Endi bala chaqang жақшыбы? Kelin tuzukбы? Жақсы, рахмат. Ата энең, инилериң бардыгы жақшыбы? Саламат гана. Өзүңүз жакшы отурасызбы? Түзүк. Нады бая. Саламатсың. Чачамасың. Кане жүз. Misal üçün mana şu kitapka kiritiş için men şunday qilib yazganman da. Şu dostum alып ketken. Ana misal üçün Bayettin Baldarıdan ana Bay Seyit, Canınızga orayın. Çopo, Çapan, Sarı deyit, Kara deyit, Nayman deyit, Arık deyit, Çal deyit, Uygur deyit, Jaman deyit. 9'da. Manağdayan barşılar. Manağdayan barşılar. Keyin ana şu arık deyitlerinin ana endi arık deyit. Kütüke ağa qo'shilat Qashqari. Gördünüz mü? Arıqqa qo'shilat nima? Arıqda hech narsa yo'q, arıqning o'zi. Endi Kütükega qo'shilat Qashqari degan nima bor, urug' bor. Bayan Manak ağa qo'shilat Surincho'k. Qashqaga Şuulda qo'shilat. Men misol uchun Qashqamanda. Qutalıga Çektamga qo'shilat. Bular mayda urular da yani. Bular mayda toptor, mayda atanlar. Keyin shundan keyin Ошондо сиз Байтейиттин канчанчы урпагы болуп каласыз? Канчанчы баласы болосуз? Men Bayteyittin 9-cı balası bolam. Baldarım 10-cı bolat da. Şonday bolat. Şonday. Mani көрүп агыла bir. Санжыраңыздарды ушинтип жазып жүрөт экенсиз да. Men de şunu bir managday qilib alqısamı da oturaman da. Kitepçe kılıp çağırıp da. Kine bir aşağı qilib qo'shib. Mana shuni ko'rib olaver, aqlasinglar. Kutoliler şajarası. Mana shu yerda mana shulardan olingan, shu yerda yozilgan jangi o'ng'ay topiladi. Ama Rossiyada ham bor, u yoqda ham bor, bu yoqda ham bor. Shu o'qib chiqsam olib ko'rsam bo'ladi. Mana shunday kerak narsalar. O'tirib angamani qilaverdilar. Ата ошо азыр жаш муундар өздөрүнүн санжараларын билеби? Qiziqqani biladi. Кызыкканы сурап билет да, анан кызыкпаганы билет да. Yo'q, mana bu o'shan balda biladi. Bir xildari u ishi ham yo'q. U sajar nima, ata tegi nima, qanday bo'lgani ularning ishi yo'q. Демек ушул Дооба айылында негизи бул айылда 100% кыргыздар жашайт деп уктум. Баары кыргыздарбы? Ошо Байтейиттин урпактары жашайт экен да, жайгашып калган экен. Байтейиттин урпактары жашайт. Ошол энди булар жаңы айтылгандай кайсы жылдары ошо 13-14 кылымда келсе ham ошо малынын, жайынын алып кылып, суунун, абасынын боюнча келип отуруп, endi келечекте менин урпактарым bir жылгар заманда жашайт деп ойлобон. Алар эмне кылган? Алар bir kilo talkan tapkanbı, bir kilo buğday tapkanbı, arpa tapkanbı, jugori tapkanbı. Şunu ballarga jetkizip, yedirip, şunu önü ösüp, şundan beri bana 700 yıl ötü, 800 yıl ötü, 1000 yıl ötü, bana şöyle yaşam. Endi elge de nöbet, jerge de nöbet dep, bizim elibizge de, jeribizge de endi nöbet geldi. Эң соңу, эң жакшы. Mana endi şu Prezidenti özümüzün zamanından ол дагы şu yerде жашаган. Шавкат Мирзиёев ушул заминден болобу? Ошон үчүн биз калбанбыз да.
Жоқ, бияна айтып қоямын. Ояқ болса ары болып кетеді, ащы болып кетеді. Атаның аты кім еді? Оралбай мен атым, Бекмұраты Оралбай. Оралбай аты. Жақсы. Менің фамилиям Бекмұраты Оралбай. Бұл Бекмұратты 9 класста бізге Қыдырава метрик берді да, тарихын айтып берейін. Бекмұрат болып қалышты. Метрика жоқ, 9 класста оқимыз, сапар менен кетеміз. Bir vaqtda Qidir aka Raisamiz bilan kelishgandagi bir 100-200 bolaning metrikasi yo'q maktab bo'yicha. Ana filiallar 4-klassga keyin bo'lgan, bularnikini. Keyin 9-klassga borsak, Qidirov birinchi alga jurnalni ko'tarib keldagi stol ustiga qo'yib Albayb dedi. Albayb degani mana Mulla Qarsakanning ukasi Albayb Murat bizning oqqan. Bor. Dervişova dedi, yok dedik. Elmuratova dedi, yok dedik. Bekmuratov dedi, yok dedik. Elçiyev dedi, yok dedik. Dostov dedi, yok dedik. Bu baldar, yok baldar mı dedik de. Yok, bunlar var şu yerde dedi. Kıdırak aytmayın, gülmeyin. Keyin endi dedi, seler dedi, Orus familiya götürüyor dedi. Senin kattatan dedi, Bekmurat dedi. Kalböceğinin atasının atı Süleyman mı? Süleyman atası Elmurat. Almanın atası Resul Molla Resul. Onun atası Derviş. Elçi Özekbay'dın Nazarkul atası Elçi boğun dedi. Ana şunun için dedi. Verin ardı dedi. Orus familiyada yazılamın dedi. Ana şunu bana gelip keçi yakında bunda karasam özüme mençe yaşa kirip kapım. Halga sapar adam kapket var ya familyadan. Sapar yok. Ertegi Bekmurat bo'lib ketaveradi. Safar qolib ketadi daha bir. Qancha vaqtdan keyin. Keyin Nursultonda aytdim, sen dedim, sening familiyangda dedim, Safar qo'yam deb. Anaqa tug'ilganda raisabizga borib, mana shu bolamning otini Safar Nursulton qo'yib bergan dedim-da, keyin Safar Nursulton O'rolboy o'g'li deb yozdi. Mana shuni endi hozir Nursultonning bolalari Safar bo'lib qoldi. Bo'lsa qolib ketib turgan bo'ldi dedi. Bedettir. Kırgızlar tarihidan Bayteyit'nin balalarından yazılgan sajara. Demek uşul жерде өзүңүздөрдүн санжыраңыздарды жазып жүрөткөнсүз да. Жакшы. Biz sizi балалыктан Сапаров деп билгенбиз да. Seni doğru. Сапаров дейбиz biz. Ya Aziz Abduraş'tan Safar deydi olar. Seni şu avamdan endi avamda uylagan negizgi qo'shni akam bilan qo'shni aka bo'lgan. Opam bo'lgan sababchilar. Xursand jengiga uylangan. Endi o'kovining taqdiri qisqa ekan. O'kovidan bitta farzand qoladi. Farzand qanday seyrga jiyan bo'lib beradi dedi. Shu ishlarni bo'ladi dedi. Shu joy sholarni bo'ladi endi u. Anam Uralbayeva. Sizler жана айтып өттүңүз, кайсыл жактардан сиздин ата бабаларыңыздар ушул чөлкөмгө оғып келген biraz кыскача маалымат айта кетесизби? Жаңа айттым ғой. Ошону бир кайталап коюңуз. Алайдан. Алай тараптан, Негизи алай болгон. Отурган ата бабаларыбыздын отурган тегі алай болгон. Ошо алайдан неме кылып оп енді bir күндө келбеген енді 5 жылда келген, 10 жылда келген арада оштурат шундай коюп кое бергиле. Ошондо канчанчы жылдарга туура келет? 250-1400 жылдарга туура келет. 14 кылымды айтты да, 14 кылымдарга туура келет. Бул айылда сиз сыяктуу аксакалдар бар да. Енді азырча чоңу мен өзүм. Эң улуу аксакал сизсиз. Жакшы. Айылдын аксакалы турбайсызбы анда? Bir klassdaşım var, dost Kuday gördü. Küçüktüler, ona şu tulpara mı elimine okuyan. Kançaga çıktınız buyursa? Kança yaşka çıktınız? 77'ye geldim. Köp yaşаңыз. Rahmat. Sağlıkta bolуңуз. Keyin mektebimiz jan kurulup, жаңы zdaniyega ega bo'lgandan keyin 97-yılı şu mektepke direktör bo'lib qoldim. Direktör almashuv o'g'larini pensiyaga chiqqandan keyin bir 5-6 yil, 10 yil direktör bo'lgandan keyin sessiyaga o'tdim. Hayır seviyetiga ishga o'tdim. O'shani bilan 2005-yili pensiyaga yetgandan keyin shu
Pensiyonu aferimine kıldım dağı iş çak işlemedim yok. Hiçbir tölkösü üydemin. Bir ömür şu agartuvçuluk tarmagında işlegen ekensiz da. Жақсы. Денсаулықта болуңуз. Ошол атайын ушул жакта кыргыз боордоштор бар экен деп, Надырбек байке себепкер болуп ушул жака бир келдик. Анан сизге Bu da ertelep telefonunda şunday bir сизди бир зыярат учраша кетейин деп кирген болчубуз. rahmet. Көп жашаңыз.